Kita ke laporan mancanegara, saudara. Korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Vietnam akibat topan Yagi kini mencapai 254 jiwa. Sementara lebih dari 100 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Jumlah korban tewas dalam banjir dan longsor di Vietnam terus bertambah. Lebih dari 100 korban masih hilang dan lebih dari 800 orang terluka. Sebagian besar korban disebabkan banjir dan longsor di wilayah pegunungan. Di ibu kota Hanoi, banjir dan lumpur masih menggenangi hingga melumpuhkan aktivitas warga. Pertokoan dan perkantoran belum berfungsi normal hingga menghambat perekonomian Vietnam. Sistem pemanas geothermal modern dipasang di sejumlah tempat di Leipzig, Jerman. Mesin ini bekerja dengan menggunakan campuran garam, air dan zat anti beku yang dialirkan lewat pipa ke dalam tanah sedalam 100 meter. Dampaknya terasa di musim panas dan musim dingin. Berikut liputan tim Deutsche Welle. Matahari bersinar sangat terik. Di Jerman, gelombang panas dengan suhu di atas 30 derajat Celcius kini lebih sering terjadi. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, terutama pada bangunan tua dan apartemen loteng seperti milik Stefanie Müller ini. Menurutnya, dampak perubahan iklim begitu terasa di rumahnya. In der Dachgeschosswohnung oder überhaupt hier unterm Dach ist es wirklich teilweise unerträglich. Wir haben ja hier mittlerweile wirklich lange Sommerphasen und also ich habe hier an manchen Tagen habe ich ja auch 36 Grad in der Wohnung und also schlafen ist hier fast unmöglich. Kondisinya semakin buruk sejak ada konstruksi di depan apartemennya. Sebuah sistem pemanas geothermal modern sedang dipasang untuk mendinginkan apartemen selama musim panas. Mesin ini mengebor tanah sedalam 100 meter. Prop atau pipa panjang ini akan dimasukkan ke dalam lubang bor. Air garam, campuran dari air dan anti beku ini nantinya akan dialirkan lewat pipa ini. Saat musim dingin, pompa panas di ruang bawah tanah akan mengubah panas dari cairan itu dan digunakan untuk menghangatkan gedung apartemen. Teknologi pompa panas konvensional ini kemudian dikembangkan lagi untuk bisa digunakan sebagai pendingin di musim panas. Das Erdreich ist immer kühler als das Gebäudeinnere und deswegen lassen wir die Sohle im Sommer auch über diese Sonden zirkulieren. Berkat panas yang disimpan di dalam tanah selama musim panas, pompa ini bisa bekerja lebih efektif daripada sistem konvensional selama musim dingin. Selain pompa panas dan pipa-pipa di ruang bawah tanah, sistem yang lama tidak perlu diubah. Cara ini jauh lebih menghemat biaya, kata Bella Hambuch dari Asosiasi Perumahan Vogetra di Leipzig. Ia memasang sistem baru serupa di gedung apartemennya untuk sekitar 100 rumah. Ia menghabiskan sekitar €500.000 dan ia senang dengan hasilnya. Wir rechnen eigentlich auf der Kostenseite damit, dass wir die Heizkosten ca. 50% halbieren können und zudem den Mietern halt im Sommer noch Kühlung anbieten können. Stefanie Müller sudah menerima katup radiator baru untuk apartemennya. Saat musim panas, ia mengaturnya menjadi pendingin. Radiator pun langsung bereaksi. Ia mengatakan sistem ini bekerja dengan baik dalam beberapa pekan terakhir. Ilmuwan Andre Kremonke mengatakan teknologi ini bisa digunakan di mana saja, di mana banyak orang merasa kepanasan saat musim panas.